Haleluya. Hari abanzi hano? Kuna wale wananijua hapa. Abanzi tuzamura ibiganza Wale wananijua tunaweza kunyosha mikono. Imana ishimwe cyane. Mungu asifiwe sana. Hari abandi bakiriko babaza ngo se ninde hari? Kuna wengine wanauliza je ni nani? Data ndagushimira kuri uno munsi wa none. Uhimbazwe kuri kumwe natwe Mana. Turaha kubw'impamvu zawe. Icyo ushaka arico gikoreka hano hantu isi yose. Nishimiye umugambi wawe ukomeye utumye mpagarara aha hantu. Sinigeze mbitekereza yuko kino gihe nzaba ngaha, ariko wabibonye kera kubw'impamvu ushaka. Reka ubushake bwawe bugere ku bushaka Mana. Reka ubwiza bwawe bugere kubo ushaka kubonekera uno munsi wa none. Bana naje ukoreshe jambo ryawe rigere ku mitima y'ubwoko bwawe. Ubaganirire uko wumva imitima yabo ushaka kwimera. Turaha ibikoresho byawe. Turaha utubone mu cyo ushaka ushima. Urakoze kuri kumwe natwe muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Ndishimye kuko bababwiye nitwa Muhirwe. Nimefurahi kama vile wamewaambia naitwa Muhirwe. Tuye muri North Carolina. Naishi Marekani. Niyokorera umurimo w'Imana. Ni mtumishi wa Mungu. Ndashimana yuko nageze aha ngaha kubw'impamvu z'Imana. Nashukuru Mungu kwa kuwa nimefika hapa kwa sababu za Mungu. Ndashimana ko nababonye. Nashukuru Mungu kwa kuwaona. Nagiye rusengero tarahaba. Nilienda kabla kanisa hili halijazaliwa wala kuwepo. Nagiye ntaraba pastori. Nilienda kama sijakuwa mchungaji. Apotre yarakiri umuyumbe ataraba apotre. Mtume alikuwa mwana maombi kabla ya kuwa mtume. Nabandi benshi hano bari bataraba pastori. Na hata wengine hapa walikuwa hawajakuwa wachungaji bado. Kubw'impamvu yuko Imana natwe yatugiriye icyizere mureke tuyishime natwe. Kwa sababu Mungu ametuamini na Ndashimana kubw'inshuti zanje hari abapastori hariya. Inshuti zanje. Nashukuru Mungu kwa marafiki zangu wachungaji pale. Ndishimye kongera kubabona kandi. Nashukuru kwa kuwaona mara tena. Gusa twaherukanye bamwe ari abapastori amatitiri yage yahinduka nivuga titiri tari yawe. Wenda byoza guhinduka ugasanga ngiye kubazwa ibibazo hano hanze atese zaje kugenda gute. Tuliachana wamoja wakiwa mapastors nikitaja jina hilo ambalo silo unaitwa kwa sasa. Usifikirie mengi. Imana ishimwe kubgawe ndishimye. Reverend Mungu asifiwe kwa ajili yako. Rugondera twarakoranye pastor Imana ishimwe kubgawe. Pastor Rugondera tulifanya kazi naye, Mungu asifiwe kwa ajili yako. Nari muzi ariko nari ntaramubona ndango sivyo. Nilikuwa namjua lakini kabla nilikuwa sijamuona bado. Reverend Kabibi ndishimye kandi kukubona. Reverend Kabibi nashukuru tena kukuona. Ya hano hari abavandimwe banje. Hapa kuna ndugu zangu. Ndabishimiye rwose. Ninawafurahia kiukweli. Ndi kumwe n'abashitsi twahuriranye hano. Niko na wageni ambao tumepatana nao hapa. Ntabwo bamwe nari mbazi. Wamoja sikukuwa na wafahamu. Missionary sinari muzi. Kama missionary sikukuwa na mfahamu. Ariko nkakumva. Lakini nilikuwa nikimusikia. Amakuru yawe arazwi hano hanze. Habari zake zinajulikana hapa nje. Apotre arasotse sinari muzi. Mtume ametoka sikukuwa na mfahamu. Reverend Matayo ndishimye kongera kubana nawe. Reverend Matayo nafurahi kuwa pamoja nawe. Igihe twabaga umoja hari
hari umugabo twabanaga w'umunyakenya. Wakati tulikuwa tunaishi umoja, kuna mume tulikuwa tunaishi naye. Iyo twararikaga nk'umushitsi uvuye hanze tukamuvuga cyane, tukavuga ngo ura n'umukozi w'Imana erekeje azatubwirize. Donc kurya tubona umushitsi duhindura gahunda ngo azatubwirize, uwo mugabo agatangara. Mume huyo alikuwa akishangaa tukialika mgeni ili aje kutuhubiri. Yatubazaga ijambo akatubwira muherukanye ryari. Alikuwa akituuliza neno akasema, "Je, mliachana lini?" Tukamubwira ati hashize nk'imyaka 7 cyangwa 6 8 bene. Tulikuwa tukimuelezea kumeisha kama miaka 6 7 8 hapo. Akatubwira ngo kwa abantu bariko bahinduka gutya niki cyo babwira kwa kiri wa wundi wayaye. Alikuwa akituambia mbona watu wanabadilika kila mara, nini itawajulisha kwamba ni yeye yule wa kitambo. Ariko ndashima Imana ko bana bagabo batahindutse. Lakini nashukuru Mungu kwa wanaume hawa hawajabadilika. Ndashimira Apotre Nteziryayo n'umudamu wiwe. Nashukuru mtume hata mke wake Reverend Benjamin. Ndashimana ko batumye ngera hanga. Nashukuru Mungu kwa sababu amesababisha nifike hapa. Nubwo nari mpakumbuye ariko nariko numva mfite urugendo rwihuta ariko bakambwira ngo ngwino kubw'umugisha wawe. Ingalau nilikuwa naje kwakira imigisha yanje hano ha. Mimi nimekuja kupokea baraka hapa. Iconzi ndashidikanya. Kile najua bila mashaka nuko umwe wose mbonye nkuyu ngerageza kugira ngo ndebe ko nokuramwa akantu kazambera umugisha mu misi zawe. Ni kwamba muda wote nimepata kama huu najaribu ili niweze kupata kitu ambacho kitanisukuma. Abantu bacu dukunda amarangamutima. Watu wetu tunapenda hisia. None umuntu akaba yoririmba akabwiriza akagira gute tukishima ariko nyuma wasoko ukabaza umuntu niki cyagufashije wogenderaho mu kwezi kuza akakubwira ngo twanezere. Mtu anaweza kuimba na kufurahia lakini akitoka ukimuuliza nini nimekusaidia ambaye inaweza kukusaidia kwa mwezi huu ujao. Nubwo umunezero ari ingenzi nawo. Ingalau furaha ni muhimu naye. Ariko kugira ijambo birahagisha. Lakini kuwa na neno inatosha. Kugira igitekerezo wungutse birahagije. Kuwa na kile ambacho utafaidika inatosha. Kuko ijambo ry'Imana intego yaryo nkuru. Kwa sababu lengo kuu la neno la Mungu ni ukuguhereza igitekerezo apana gusa kumva ico bavuze. Kumva ico bavuze kikaguhereza igitekerezo runaka. Ni kusikia kile wamesema alafu kinakupa mwelekeo fulani. Burya ubutoye inzira y'Imana yashakaga kugeraho. Hapo umechagua njia ya kile Mungu angekusudia kufikia. Imana nishaka kutubwira. Mungu akitaka kutuelezea akenshi shaka no kudusubiza muri ya masengesho tugize imisi dusenga. Sana sana anaturudisha kwa maombi yale ambayo tumeomba kwa muda mrefu. Kuko ivyinshi muzo dusengera kwa mengi ambayo tunaombea izi bisubiriza mu ijambo nuko tutaza tubimenya. Anayajibu kwa neno ingalau hatutambui hayo. Hari igihe ubwira Imana ngo Mana umpindurire ubuzima. Kuna wakati tunamwambia Mungu, Mungu nibadilishie maisha. Imana ikareba uburyo guhindura ubuzima, irashaka guhindura ubuzima bwawe bwo mu mutima. Mungu anatazama vile anaweza kukubadilishia maisha yako ya moyoni. Kugira ngo ubuzima bwo mu mutima buza affect ubuzima bwo hanze. Ili maisha ya moyoni yaweze kuguza maisha ya nje. Hanyuma ikakoherereza ijambo. Alafu anakutumia neno. Ya jambo tumenye ko ari gisubizo cha kindi wasengeraga. Neno hilo hautagundua kwamba ni jibu ya ile hitaji uliombea. Abenshi twumva ijambo tukagira ngo ni yaje gusa ngo ni performance bavuze ngo umuvuga utumwa tambuke ni minota 30 tambuka genda. Wengi tunasikiliza neno tunapuuzia tunadhani ni munenaje tu amepita na kwenda. Ariko numenye ko ari mu gisubizo cha ya masengesho ugize iminsi usenga. Lakini usijua kwamba kuna jibu ya yale maombi umeomba kwa muda mrefu. Wasubira kubwira Imana ngo kutansubijika kubwira ngo nakoherereje intumwa ntiwamenye gihe wagende. Ukimwambia Mungu tena anakuambia nimekutumia mtume ila hukutambua. Nabahamiriza neza ku Imana icatumye tuzana abagabo bangana gutya buzuye umwuka wera. Na wahakikishia kwamba kilichosababisha Mungu atulete wanaume hawa ambao wamejaa Roho Mtakatifu. Ahari ni kuri cha chifuzo ugize imisu se. Labda ni kwa lile hitaji umeombea kwa muda mrefu. Nugango uko bazaza babwiriza baririmba. Ni kusema vile watakuwa wakihubiri na kuimba. Uzazubaza umutima ngo senti bihuye na vya bene gize imisi sabima. Uliza moyo wako, je, hayaambatani na yale ambayo nimeombea kwa muda? Kandi uratora mu gisubizo. Na utapata jibu lako. Reka nihute kubera ko ari umunsi wa mbere. Wacha niharakishe kwa sababu ni siku ya kwanza. Nongera gushimira Apotre Nteziryayo. Ninamshukuru tena mtume. Turabana. Tunaishi pamoja na yeye. Tubane misi yose. Tunaishi kila siku.
tuvugana iminsi yose, na tunazungumza na kuwasiliana kila siku, dusengana iminsi yose, tunaomba pamoja naye kila siku. Tahitaji ganja tazi, hakuna hitaji langu ambalo halijui, hani gisubizo chanja taza aho cyavuye, na hakuna jibu langu ambalo hajui mahali lilitoka. Na mimi najua maisha yake, ingalau amenificha huwa ninajua. Sinzi ukuntu biza bigenda, sijui inakuwaje, sinza nerekwa ariko niwe wenyine nza nerekwa gusa, sinza nerekwa abandi. Huwa sifunuliwi, ni yeye mwenyewe tu unafunuliwa kwake, lakini sio watu wengine. Zangira uka nkamuhamagara ati aka kantu kabaye gutya kameze gutya, wakamenye gute? Huwa nampigia simu, je, kitu hiki kimetendeka hivi? Akaniuliza umejuaje? None akambwira ngo hari ibintu bimwe ntokora kubera wewe gusa. Ananiambia kuna mambo mamoja siwezi kufanya kwa sababu yako. Kubera ko mbazi yuko hitubibona aho ngaho. Kwa sababu najua kwamba utaona pale pale. Ya umutima waje no wiwe birabana. Moyo wangu na wake inaishi pamoja. Namwishimira. Ninamfurahia. Nishimira no torero. Nafurahia kanisa hili. Ndabakunda. Nawapenda. Sanzwe mba hano. Huwa mimi ni mshirika wa hapa. Kana ndashima yuko ngeza. Burya hari ikintu kiza kinezeza mu buzima. Kuna kitu huwa kinanifurahisha katika maisha. Nukugera ahantu uzi yuko nawe hari uruhare wahagizemo. Ni kufika mahali ukijua na wewe kwamba kuna mchango wako. Umugabo umwe yaratubwiye ngo arirega ngo agize iminsi ajya amashimwe y'abandi. Mwanamume aliwahi kutubu akasema akona siku nyingi akila shukrani za wenyewe. Kurubuga ngo barangiza abandi bagakora ntakore, noneho batanga message yo gushima naye akayitegera mu bandi. Wanamweka mtandaoni anakosa kufanya kazi, alafu akitoa message ya kushukuru naye anasikia kama watu wengine. Ngo bamubabarire ngo agize iminsi ajya amashimwe y'abandi. Kwa hiyo wamsamee, amekula shukrani za wenyewe kwa muda. Ariko mu buzima uzagerageze, lakini kwa maisha ujaribu, ikintu ciza nikiba bazasange nawe ufite mu kuboko. Kitu kizuri kikitendeka waone mkono wako. Ariko uzi kuvuga ngo ikintu kibi cyabaye mu muhana ugakekwa mu bandi. Unajua kitu kibaya kikitendeka mtaani wewe unashuku, wanakushuku kwa hayo. Uzozukekwa mu byiza zaba bakavuga ngo buriya nyanaka ashobora kuba yabigize. Natamani uwe miongoni mwa wale ambao wanaweza kuwa wanatenda mazuri. Nigihe tuzatahi wacu, na hata siku tutarudi kwetu, umuntu wese azayishima ngo naje nabigize mu ruhare. Kila mmoja afurahie kwamba na mimi nimeweka mchango. Reka dusome ijambo ry'Imana. Tusome neno la Mungu. Twihutire kugira ngo tuze guhereza n'abandi magambo. Tuharakishe ili tuje kupeana nafasi kwa watu wengine. Ibyakozwe n'intumwa 3. Matendo ya Mitume 3. Pere kuri 3. Na mstari wa 3. Ndakomeza ngeze ku 10. Nitaendelea hadi nifike mstari wa 10. Ndihuta rwose kugira ngo ntaza kubarambira, ndagenda nkora ku point. Nitaharakisha ili nisije kukawia sana. Nitaenda nikikusia. Nuko abahawe kumva uno munsi wa none barumva amagambo. Kile najua wale ambao wamekuja kusikia watasikia. Hanyuma ze gusaba undi muntu wamfasha asome Abatesalonike ba mbere 5:18. Mtu mwingine atasoma Watesalonike wa kwanza 5:18. Twihuta. Tukiharakisha. Ibyakozwe n'intumwa 3 no kuri 3 haravuga ngo abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu sengero arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe, abitaho kugira ngo ari cyo bamuha. Petero aramubwira ati feza n'izahabu ntacyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende. Maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge bye n'ubugombambari birakomera, arabambaduka, arahagarara, aratambuka, yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yitera hejuru ashima Imana. Abantu bose babona agenda ashima Imana baramumenya ko ari we wajaga yicara ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza asabiriza ngo bamuhe. Barumirwa cyane batangazwa n'ibimubayeho. Abatesalonike. Sinzi ni bandi wabonye cyangwa reka. Abatesalonike ba mbere. Abatesalonike wa kwanza gati. Kurekeraho. Mu bibaho byose muhore mushima. Kwa mambo yote mshukuruni Bwana. Kuko ari Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Kwa sababu ni yale Mungu anataka kwenu katika Kristo Yesu.
Harizo Yesu abashakaho. Kuna yale Yesu Kristo anataka kwenu. No muza abashakaho hariho kushima Imana. Na kwa yale anayatafuta kwenu kuna kushukuru Mungu. Abazi Imana, wale wanamjua Mungu, bazi imiterere yayo, wanajua asili yake. Ntitwamenya Imana aho itangira naho igarukira. Hatuwezi kumjua Mungu mwanzo na mwisho wake. Tugenda tumenya uduce gusa. Tunaenda tukijua nusu. Ariko mu gace kamwe tuziho. Lakini kwa kidogo ambayo tunajua. Yaravuze ngo ishimwe ryanje sinzariha undi habe n'ibishushanyo bibi. Alisema shukrani zangu sitampa mtu mwingine hata miungu. Imana ikunda gushimwa kuruta kuihereza ikindi kintu. Mungu anapenda sifa kuliko kumupa kitu chochote. Kugira Imana ishimwe ubuyihaye byinshi cyane. Kumwambia Mungu shukrani, hapo umempa vitu vingi sana. Kuko ubwayo ikunda gushimwa kuruta uko abantu bakunda gushimwa. Kwa sababu asili yake anapenda kusifiwa kuliko wanadamu. Nibari ikintu Yesu yatinyaga nigihe bamushimaga, yageza indari pasa akarihereza data we mu ijuru, kuko yarazi yuko atakwimira ishimwe ngo arigigumanire, yarazi kukwe gushima. Ikiwa kuna kitu Yesu alikuwa anaogopa, ilikuwa ni kusifiwa. Alikuwa wakimshukuru, anamupa yeye Mungu shukrani hiyo. Imana irikunda, Mungu ujipenda, kandi muzikunda izikunda ngo tuyishime. Na kwa yale anapenda shukrani kwetu. Ntigira ubukene, hana umaskini, ariko ikunda umutima ugarura kuyibwira ngo urakoze. Ila anapenda moyo wa kusema asante. Kandi ntigiraho yo kugenera ishimwe, na hana mahali ataku kuko ishaka ishimwe ryawe uko wamera kose. Kwa sababu anahitaji shukrani zako vile ulivyo kabisa. Umugabo umwe ngo yabuze umwana wiwe. Mume mmoja alikosa mtoto wake. Umwana we yari mtoto wake alikuwa amefariki. Ngo asha kutonganya Imana. Akaenda kunungunika kwa Mungu. Abwira Imana ngo Mana ibi bintu wabikoze gute kandi ndi mwivuga butumwa. Akamwambia Mungu, umefanya jambo hili kivipi nikiwa kwa Injili? Ngo aza abwira Imana ukuntu yamukoshe imuhemukira. Akamwambia Mungu vile amemkosea. Imana imubwira amagambo abiri. Mungu akamwambia maneno mawili. Iramubwira ngo icambere. Akamwambia jambo la kwanza, wibagiwe kuza imbere yanje ubanza kunshima. Umesahau kuja mbele zangu kwa kunishukuru. Ijambo rya kabiri, jambo la pili, sinizera amaboko yawe ko ari yo yorera neza kuruta yanje. Siamini mikono yako kwamba inaweza kulea vizuri kuliko yangu. Umwana wawe ari mu maboko meza kuruta ko mu maboko yawe. Mtoto wako yuko mikononi mizuri kuliko wewe. Abwira Imana ngo numukababaro nkeneye ishimwe. Akamwambia Mungu hata kwa huzuni unahitaji shukrani. Iramubwira ngo biravuga ngo mubibaho byose muhore mushimira. Mungu akamjibu, inasemekana kwa yale yote tushukuru Mungu. Buriya iyi Bibiliya itubwira ibintu byose. Biblia hutuambia mambo yote. Imana ikunda ko tuyishima kuruta kuyisaba. Mungu upenda sifa kuliko kumwomba. Kuko uyishimye, kwa sababu ukimshukuru azatahana nico yari gusaba, unarudi na kile ungeomba. Ishimwe rikura attention y'Imana cyane. Shukrani inavuta uwepo wa Mungu sana kutamaganya kuliko kuomboleza. Umunsi umwe nagiye gusenga ndaganya. Siku moja nilienda kuomba nikaomboleza. Numva ko umuntu asa n'unkubise nk'agashi. Nikasikia ni kama mtu amenipiga slap. Kurasenga cyangwa kuramagara madayimoni. Akaniambia, je, unaomba wala unawaita mapepo? Nuganga husenda avuga ati yo sukubaza bazira imbere y'Imana. Nikaamuka nikasema sio hivi wanakuja mbele za Mungu. Amarira gusa siyo bajana imbere y'Imana, twoshira n'ibyifuzo byacu mu mashimwe kandi agasubizwa. Machozi sio ya kupeleka mbele za Mungu, tunaweza kuweka mahitaji zetu kwa shukrani na Mungu anajibu. Cyatumye Yesu mu bitangaza byinshi yakoze. Ndio maana Yesu kwa miujiza mingi alifanya. Haba no kuzura igihe cha Lazaro. Hata kufufua Lazaro. Igihe cyo gutubura imigati. Wakati wa kuongezea mikate, yabanzaga gushima Imana. Alikuwa akianza na kushukuru Mungu. Imigati kiyongera. Alafu mikate inaongezeka. Abanyarwanda bazabavuga. Wanyarwanda wao wanasema udashima ntiyongerwa. Yule ambaye hana sifa na kushukuru hawezi kuongezewa. Iyi Imana yishimishimwe ryawe. Mungu akifurahia shukrani zako, ikongera ijambo. Inakuongezea neno. Kandi ikongera ijambo. Na akikuongezea neno, ibikongera ubuzima. Amekuongezea maisha. Imana ibahereze umugisha. Mungu awabariki sana. Ndavuga hejuru y'uyu muntu. Nitazungumza kuhusu mtu. Uyu mugabo, mume huu, yaragize iminsi asabiriza. Alikuwa na siku nyingi akiomba. Arasaba abantu binjira bose. Alikuwa akiomba watu ambao wanakuja hekaluni wote. Ariko umunsi umwe ahurirana n'abagabo badafite faranga. Lakini siku moja akapatana na wanaume ambao hawana fedha. Waruzi yuko igihe utagiye
utabonye icyo washakaga, icyo Imana iguhereza cyo ruti icyo washakaga. Unajua wakati hujaona kile ulikuwa unataka, kile Mungu amekupa ni zaidi. Iyo bamuhereza ifeza yari gutahana urudolari cyangwa igiceri. Wangemupa fedha angerudi na dola wala. Ariko mahirwe yiwe nuko ifaranga zabuze. Lakini bahati yake ni kwamba fedha imekosekana. Zibuze yahawe amaguru yo gukorera amafaranga menshi cyane. Amepewa miguu ya kutumikia. Imana ni kuzibigenza. Ni hivyo Mungu hufanya. Buri gihe tuyijaho tuyisaba. Kila mara tukija mbele zake kwa kuomba. Mungu itaguhaye kijya wayibwiraga. Ingalau hajakupa kile umemwambia. Uzayibwire ngo ndabizi ko ari cyo wangene no munsi wa. Mwambie najua kuna kile umekusudia kwangu siku ya leo. Kandi uwo munsi. Na kile unanipa siku hiyo kizakubera umugisha ukomeye. Kitakuwa baraka kwako. Zarantangaje. Mimi nimeshangaa sana. Naganiriye n'umugabo umwe. Nimezungumza na mume mmoja. Arambwira. Akaniambia ngo Imana yaramubwiye ngo izi tariki uzasenge gutya na gutya. Eti Mungu amemwalizea tarehe hizi uombe hivi na hivi. Za tariki arazirenza ntiyasenga. Tarehe zilipofika akapitisha, yeye hakuomba. Zirarenga noneho aja gusenga ubundi munsi. Zikapita akaenda kuomba siku nyingine. Imana iramubwira ngo sinkiguhaye cya kindi washakaga. Mungu akamwambia sikupi kile ulikuwa unakitafuta. Ariko ntawuzuza imbere yaje ngo atahuko yaje. Lakini hakuna yule anakuja mbele zangu na kurudi bila. Nuko naguhereza kijya nari nagusezeranisha. Ingalao sitakupa kile nilikuwa nimekuahidi. Ariko gusa kubera ko wanje imbere. Lakini kwa sababu umekuja mbele zangu ndakugabira niki kindi. Nitakupa hata hiki kingine. Rimwe na rimwe twatugira ngo uko twagiye niko twagarutse. Kila mara tunadhani vile tumeenda tumerudi hivyo. Haba nubwo wumva yuko kirwaye. Ingalau unasikiliza kwamba wewe ni mgonjwa bado. Ukumva yuko gikenye. Unasikia bado wewe ni maskini. Ariko kubera gusa ko wagiye imbere yayo. Lakini kwa sababu umekuja mbele zake. Uzayishime ngo ntiwampaye kiriya ariko icyo wangeneye. Umshukuru useme hujanipa kile lakini kile umeniahidi, umenikusudia. Uyibwire ngo ndagushima. Umwambie na kushukuru. Ijambo rigira kabiri. Jambo la pili. Umuntu wese afite guhitamo aho yojana gushima. Kila mtu ana kuchagua kile mahali anaweza kushukuru. Uno munsi wa none ko murashima mwari guhitamo gusohoka hano hanze mugasangira mugataha. Siku ya leo mngechagua kutoka hapa nje na kuchangia na kurudi nyumbani. Mwari guhitamo guhuza amafaranga mukayakoresha ikindi kintu. Mngechagua kukusanya pesa na kutumia kwa kitu kingine. Uyu mugabo amaze guhura n'Imana. Mume huyo alipopatana na Mungu ntiyirutse aja kwereka abo mu muryango uko yabaye. Hajakimbia kwenda kuonyesha watu wa familia vile alivyo. Yirutse kwereka abo mu rusengero uko Imana imugiriye. Alikimbia kuonyesha watu wa hekalu vile Mungu amemtendea. Ntiyirutse kubwira abantu bagaza bamwikorera ko baruhutse. Hajakimbia kuambia watu walikuwa wanambeba kwamba wamepumzika. Cyangwa ngo yiruka kubwira abari baranze kumwikorera yuko nonona wari kwagenda n'amaguru. Wala kukimbia kuambia wale walikuwa wanakataa kumbeba kwamba anatembea na miguu. Ngo yirutse mu rusengero rashima Imana. Ila alikimbia hekaluni akiruka na kusifu Mungu. Biblia yatubwiye ngo abantu bose babona ari kwagenda ngo ashima. Nuvuga ngo yari afite ingendo y'amashimwe. Biblia inasema watu wote wakaona akitembea akishukuru, alikuwa na mwendo wa kushukuru. Ntiyitaye ko bariko baririmba. Hakujali kwamba wanaimba. Ntiyitaye aho service yarigeze. Hakujali mahali service ilikuwa imefika. Yaravuze ngo nkirijwe n'Imana ngomba kujana amashimwe ku Mana. Alisema nimeponywa na Mungu, lazima nipeleke shukrani kwa Mungu. Abantu bamwe zabaje kwishimira mu kabari. Unajua kuna watu wamoja wanaenda kufurahia kwa baa. Kandi twarafatikanje gusenga. Na tulisaidiana kwamba tuna kuomba. Cyangwa kaza mu muryango cyangwa ahandi hantu. Wala kwa familia na mahali pengine. Ariko nibuzi kw'ivyo Imana yagukoreye zavuye ku Mana. Lakini ikiwa unajua kuna yale Mungu amekufanyia yametoka kwake, uzuyibwire ngo ndagushimira wa Mana. Njoo unakuambia na kushukuru Mungu. Nubwo utozana ikintu, ingalau haujaleta kitu, uzazana umutima. Njoo na moyo. Uyibwire ngo sinabonye ikindi no kuvugishamo. Umwambie sijaona kingine naweza kukuongelesha. Ariko wishimiye n'aya magambo. Lakini ufurahie hata maneno haya. Kandi we wishimiye n'uyu mutima. Na ufurahie moyo huyu. Ijambo rigira gatatu. Jambo la tatu. Hari ikintu kibabaza. Kuna kitu huwa kinahuzunisha. No gushimira utarakugiriye akamaro. Ni kushukuru mtu ambaye hajakusaidia. Niba hari ikintu kibabaza Imana. Ikiwa kuna kitu kinamhuzunisha Mungu, nukuja gushima kandi rero bigize nk'uruhare ukajana amashimwe yawe handi hantu. Ni kwenda kushukuru na Mungu ametenda jambo, unapeleka shukrani zako mahali pengine. Kusangira muri restaurant. Kama kwenda kukula kwa restaurant. Tuje ahandi hantu cyo kwinezeza kuri beach. Wala mahali pengine kujifurahisha kwa beach. Ngo tuje kuryama ku musenyi, ngo tuje kuri hoteli. Tuende kulala kwa mchanga na hoteli. Wamubaza akakubwira ngo hari ikintu nagiriwe neza.
Ukimuuliza anasema kuna kitu nimetendewa. Wamubazaho niba yaragikuye kuri hoteli cyangwa yaragikuye kuri beach. Ukimuuliza kwamba ametoa kwa hoteli wala kwa beach. Akakubwira ngo Imana yabigizemo uruhare. Anasema Mungu amekuwa mchango. Dora Imana niba kandi aho ikundira amashimwe yayo naha wayisabiye. Mahali Mungu anaishi na anapenda shukrani zake ni mahali umemwombea. Yawe hano uyishime. Rudi na sifa zako hapa umshukuru. Imana irabyishimiye. Mungu ufurahia hayo. Imana irabyishimiye. Mungu ufurahia hayo. Ikindi kandi cyuyu mugabo, kingine tena cha mume huu, ntabwo yashimye kubera yuko ari we wari ufite amaguru kuruta abandi bose yasanze mu rusengero. Hajashukuru kwamba ndiye alikuwa na miguu kuliko wengine wote amekuta hekaluni. Kuko nabamukijije bari kubagenda n'ibirenge. Kwa sababu hata wale wamemponya walikuwa wakitembea na nyayo zao. Biwobo nico woshimira gitandukanye nico abandi bafite. Huwezi kupata kile utashukuru kiko tofauti na kingine watu wengine wako nacho. Biwona ico wakorewe abandi batigeze bakorerwa. Hauwezi kuona kile umetendewa tofauti na kile wengine wametendewa. Ariko tuzabuza gushima Imana kubera yuko abandi batashimye kandi bari babifite. Lakini hatutakosa kushukuru Mungu kwa sababu wengine hawajashukuru na walikuwa na mambo haya. Kubera kuzerikana kw'ivyo byari byaramunaniye kugeraho. Kwa sababu ya kuzingatia yale yalikuwa amemshinda kufikia. Imana ikabimukoreye. Na Mungu amemtendea. Yumvise ko atagomba gutinya bafite amaguru n'amaboko. Amesikia kwamba hawezi kuogopa. Gushima Imana. Hawezi kuogopa wale walikuwa na miguu na mikono wamkataze kushukuru. Babigira batabigira. Wawe na hayo wala wasikue nayo. Mfite impamvu zo gushima Imana. Nina sababu za kushukuru Mungu. Swara abantu bazatinya gushima yabonye akantu gatoya akagakompara n'icundi afite akaba yotinya kuzana ishimwe ngo ndashima gute nyanaka atarashimye afite. Kuna watu ambao wanaogopa kushukuru, anakompareti jibu lake na jibu la mwingine. Eti hawezi kushukuru na fulani hajashukuru. We niba atarabimenye. Ikiwa hajajua yeye. Ariko njewe narabimenye kwa Imana. Lakini mimi nimejua kwamba ni Mungu ametenda. Nashaka kubabwira yuko utobona ikintu gishushimira Imana. Nataka kuambia kwamba huwezi kupata kitu kipya cha kushukuru Mungu. Imana mu bintu by'ubuzima busanzwe. Tunashukuru Mungu kwa mambo ya maisha kawaida. Kuko tumenya ko byavuye ku Mana. Kwa sababu tunajua kwamba yametoka kwa Mungu. Abaswa bafite urusengero runini. Hawa sio wanayo kanisa kubwa. Kandi sio bafite abakristo benshi. Na wala wakristo wengi. Ariko baravuze ngo nubwo kubanda ari bisanzwe. Lakini wamesema ingalau kwa wengine ni kawaida. Ariko twebwe ni gitangaza kiva ku Mana. Lakini sisi ni muujiza kutoka kwa Mungu. Tuzahora dushima uko umwaka utashe. Tutabaki tukishukuru kila mwaka. Tubwira abantu ko Imana yabigizemo uruhare. Tuambie Mungu ni mchango wa Mungu. Utitaye kuba afite binini cyangwa bitoya. Bila kujali walio na makubwa wala madogo. Uyu niko mugabo yatekereje. Ni hivyo mume huyo alifikiria. Yaravuze ngo sinita kuba afite amaguru n'amaboko batariko bashima. Alisema sijali wale wana miguu na mikono ambao hawashukuru. Ariko nibutse ku munsi umwe nageza ngenda nikurura. Ila nimekumbuka kwamba siku moja nilikuwa nikienda nikijivuruta chini. Ariko ndagenda niterera. Lakini kwa sasa natembea nikiruka. Uko niko yatekereje. Ni hivyo alifikiria. Nubona aho wifuzaga kugera uhageze. Ingalau pale unatamani kufikia ukifikia. Uzashima Imana. Ushukuru Mungu. Nubona winjiye mu nzu harimo akantu wigeze kwifuza ukabona kari mu nzu uzabwire abana n'umudamu babwire ngo mvumbuye yuko muno mwacu dufite amashimwe tutavuze. Ukifika kwa nyumba unaona kitu ambacho uliwahi kutamani kwa maisha, muite mke na watoto useme nimegundua kuna kile Mungu amefanya. Ni wambara umwambaro ukabona uraberewe ukibuka yuko igihe kimwe wigeze kubura umwambaro umeze nk'uwo. Ukivaa vazi unaona unapendeza na unakumbuka kuna siku uliwahi kosa vazi kama hilo. Uzavuga ngo uzi yuko nibagiwe gushima Imana mfite impamvu zo gushima. Sema unajua kwamba nilisahau kushukuru Mungu nikiwa na sababu za kushukuru. Gushima kukingura marembo y'ijuru. Maisha yanafungua shukrani lango la mbingu. Hanyuma tukajana ivyifuzo. Alafu tunapeleka mahitaji. Urashaka ku Imana ikumva vuba. Unataka Mungu akusikie haraka. Kinguza ijuru amashimwe nta uzakwimira. Fungua mbingu na shukrani hakuna yule atakuzuia. Ara amarira ashobora gutuma ijuru rikingwa. Machozi yanaweza kusababisha mbingu ifungwe. Ariko urufunguzo rw'ijuru nukwinjirana amashimwe hanyuma ukayibwira izo wifuza. Lakini funguo ya mbingu ni kuingia na shukrani unashukuru Mungu. Shimwe amasengesho yawe. Anza na shukrani katika maombi yako. Shimwe ryawe rizatuma ya masengesho yawe na vyifuzo zawe bisubira. Shukrani yako itasababisha maombi yako na mahitaji yakipata jibu. Hari ikintu kiza
kinezeza mu buzima. Kuna kitu kinanifurahisha maishani. Ni ukubona waguriye umwana umwambaro. Ni kuona ukimnunulia mtoto vazi. Akaza kukwereka ukuntu aberewe. Anakuja kukuonyesha vile anapendeza. Uzamva agusize mu ideni yo kugura akarato. Unaona anakuachia deni ya kununua kiatu. Ukumva ko ejo umuzanira kandi kana. Unajihisi kwamba umuletee kitu kingine kesho. Iyo nazaniye nk'umwana wanje agakanju. Nikiletea mtoto wangu dress. Iwe naza kenera ngo azakambare ku cyumweru. Yeye hataki kuvaa Jumapili. Azahitavuga ngo bakamwambika ubwo ngubwo. Anasema wamuvalishe hapo hapo. Noneho yarangiza kukambara akihindukiza. Akishavaa anajipindua. Akagira ngo anereke ukuntu yishimiye umwambaro namuhaye. Anataka kunionyesha vile amefurahia vazi. Mmoja alirudi kushukuru. Burya ngo ntiyaragiye, yarafite kuja handi. Alikuwa anataka kwenda mahali pengine. Kuko nabandi bose barahagiye. Na hata wengine wote walienda huko. Wenda bagiye kubwira abagore yuko mwadutaye hanze twagarutse none umuraba. Walienda kuambia wanawake kwamba mmetutupa nje kwa sasa tumerudi. Abandi bagiye kubwira bene wabo bati muzabona nzabereka nakize nagarutse. Wengine waliambia ndugu zao nitawaonyesha mimi ile pole. Cyamugaruye ni kimwe. Lakini kilichomrudisha ni kimoja. Ngo yaje kubwira Yesu ngo dore uko nari meze cyagihe dore uko nahindutse. Alikuja kumwambia Yesu ona vile nilikuwa naona tena. Amashimwe kubwira Imana uko byabaye. Shukrani ni kuambia Mungu vile ilikuwa. Nyuma ya kwa kundi wari umeze cyagihe. Nyuma ya vile ulikuwa wakati ule. Ukurura kujya wari umeze. Ukivuta vile ulikuwa kitambo. Ukabukompara nukumeze none. Na kukomparate na vile ulivyo leo. Uzayibwira ngo haraho wankuye haraho wangejeje. Utamwambia kuna mahali umenitoa na mahali umenifikisha. Kandi Yesu zijambo yamubwiye. Yesu alimwambia neno. Yaramubwiye ngo kwizera kwawe kuragukijisha. Alimwambia imani yako imekuponya. Abandi batahanye gukira ku mubiri. Wengine walirudi na kupona kwa mwili. Ariko we yatahanye gukira ku mubiri azongera no gukira ku mutima. Yeye alirudi na kupona kwa mwili na kupona kwa moyo. Amashimwe imbere y'Imana. Sababu ya kuleta sifa mbele za Mungu. Ndababwira neza. Nawaambia vizuri. Mwitege. Igikurikirana amashimwe. Mutangojea kile kinafuata shukrani hizi. Mutegura amashimwe. Ukiandaa sifa zako na shukrani. Ukazana igitunga cy'amashimwe. Na kuleta kitunga cha shukrani. Uzaze witwaje n'ikindi cyo gutahana. Kuja na kitunga kingine cha kurudi na majibu. Wazanya amashimwe imbere y'Imana. Yoyote ameleta shukrani mbele za Mungu. Tizireka kuguhereza, tizireka kugutekerera. Hawezi kuacha kukupatia majibu yako. Tizireka kugutekerera tibisho. Hawezi kukuacha kukupakia vitu vingine utarudi navyo. Mwagize neza gutegura amashimwe. Mumefanya vizuri kuandaa shukrani. Ariko mwitege ikiri nyuma ya mashimwe. Lakini mutarajie kile kilipo nyuma. Imana si umuntu nkatwe. Mungu si mwanadamu kama sisi. Ariko hari kindi yambwiye. Lakini kuna kingine ameniambia. Yarambwiye ngo amashimwe yose azashira. Aliniambia shukrani zote zinaisha. Ngo ariko hari shimwe naguhaye litazashira. Lakini kuna shukrani nimekupa haitaisha. Ngo umwenda urawushimira. Vazi unaweza kushukuru. Itorero turarishimira. Na hata kanisa tunashukuru. Visa turazishimira. Visa tunazishukuru. Hari abagiye bishimye ariko bashite mu prison. Kuna wengine wameenda wakishukuru lakini wako kwa jela. Hari ziriya tibishimira ubuzima bagiyemo. Kuna wengine wamefika huko hawakufurahia maisha. Hari abandi bari hano ariko uko dushima ko twabaye kurashobora kugira iherezo. Lakini vile tunashukuru vile tulikuwa kunaweza kuwa na mwisho. Ariko hari Imana yadukoze kitazagira iherezo. Kuna kila Mungu ametufanya hakina mwisho. Yarambwiye ngo naguhaye Yesu ngo niwe shimwe rikurira. Andi mashimwe yose yogashuka. Shukrani zote zinaweza kupita. Andi mashimwe yose yohinduka. Sifa zote zingine zinaweza kubadilika. Ariko shimwe ritazarihinduka. Lakini shukrani moja ambayo haibadiliki. Ituzarira kamaro kuri none no kuzageza iteka ryose. Ambayo ina faida kwa sasa na wakati ujao. Tukazinjira mu ijuru tukazahora dushima. Na tunaingia mbinguni tunabaki tukishukuru. Ni Kristo twahawe mu buzima bwacu. Ni kile tumepewa katika maisha yetu. Kristo niwe shimwe ridakuka. Ishimwe ritagajuka, ishimwe ridahinduka. Ni shukrani ambayo haiwezi kuisha. Ishimwe utohinyura. Shukrani ambayo huwezi kubadilisha. No shima wenda ukumva aje ritoya ariko mfite ishimwe rinini. Naweza kushukuru unasikia kwamba shukrani yangu ni kidogo lakini nina kubwa. Ni Kristo Yesu. Ni shukrani ya kupata Kristo Yesu. Reka nsenge hanyuma nze guhereza abantu mwanya. Wacha niombe alafu nipe nafasi wengine. Bwana ndagushimira. Bwana nakushukuru. Ushimwe ko waduhaye Kristo. Usifiwe kwa kutupa Kristo. Twasanze dufite imyenda minini yo gushima. Tumekuta tuna madeni mengi ya kushukuru. Ariko turaje ngo tuyakubire hamwe w'Imana. Lakini tunakuja uweze kuwa pamoja Yesu. Hanyuma tukubwire ngo umbali huu wabigize mu ruhare.
Alafu tukwambie kwamba umekuwa na mchango kwa haya. Ugereranije naho twatangiriye. Kulingana na mahali tumetoka, aho tugeze niwe wabigize mu ruhare rwawe. Mahali tumefika ni mchango wako Baba. Ugereranije naga nifuzaga kugera. Nikilinganisha na mahali nilikuwa nataka kufika. Na ungejeje kuri none. Na mahali umefikisha kwa sasa. Kumvise ko tugomba kukubwira ngo asante paka wewe. Nimehisi kwamba tunaweza kukuambia asante Baba. Asante kukubwira neza. Asante kwa wema wako. Jambo jema libane namwe. Neno la Mungu liwe nanyi. Amen.